Üçüncü ders, harflerin başta, ortada ve sondaki yazılışları. E, I, I, B, 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 T, 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 F, F, S, C, 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 H, 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 D, 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 Z, 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 R, Z, R, Z, 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 S, Si, S, Ş, Şi, Ş, Sa, Si, Su, La, Li, Lu, Ta, Ti, Tu, Va, Vi, Vu, A, I, U, G, 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 F, Fi, F, A, I, U, K, Ki, K, L, Li, L, M, Mi, M, N, Ni, N, V, Vi, V, H, Hi, H, Y, Y, Y,